Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Eda obadi yankopon na obo soro ba asase no ase se eneso ade ne bambo ane na hoade ade akyeye. Ene ye ba besua onyankopon asempa atumi ane ahode wom ka amen. Amen. Na onyame asem no yato ne din se holy water ka se holy water. Holy water. Isu kron ka amen. Amen. Na me no che onyankopon asem no eye Isaiah chapter 55 verse 1. Na ye mompaye ansana onyankopon asem aba. Utumfa yankopon abosoro ba asase okatachi odombare mahene beka ye ho ye nsempa kai muadum ensadenti amen. Amen. Kinkai Isaiah chapter 55 verse 1 kinka Bible Isaiah 55:1. Isaiah chapter 55 verse 1 Momro. Bible se momra o Mo askom de mo a insukom de mo nyina mombara na mombeji insukronkron enom ka amen. Amen. Enti ana yame ase no mato asem ne di se holy day holy water. Yes. Enti Bible so ti asase so na se insukom de wa bra na ewrade yankopon be ma nsu ama wa ye dey wanom na sa nsuo ne nya peteshi nsuo ne nya tramo nsuo ne nya adwaman ho nsuo dabi na nsuo no aye obo ade yankopon na obo asoro ba asase na sempa tumi ni ahode ya dey ewo sa nsuo we na ono mama me edo beko osoro ahenie mu ka amen. Kinka Bible mami 1 John 5:2. 1 John chapter 5 verse number 2. Say do yankopon. Bible says me no me no ate asase so na se yesi adoro yankopon a obo osoro ba asase so a ene yendi ne maransem so kinkai mame Eno ara na yedi hunu se. endi se yedi awrade yankopon maransem so de a eno ene awrade yankopon be wo se yankopon dai ye yankopon dai ye yankopon dai enti wo se wo ye awrade yankopon ba awrade do masem bisa medi bisa one se awrade asede awrade apede awrade anamoto a eche kwankwan bra bo ma me papa breda onuaba onuabema udisu ana hallelujah Amen. awrade asede ne sei DNT anasasa ogidini o Kristoni nipa otoa a wose wo de awrade yankopon woni awrade ba nante akwankwaje mu ana wontale fe ahyemu ponya feika amen. Amen. Kristoni mapa wodi awrade achi otonjo mu asore dem ana tale ahyewi aya tale ketwai wonu funtami na guo onan kokomi na guo wa hyehye wani achinwi waka wanoko wa penti wani wa ye makeups retimi ade ato otimi so na so wo se wo de awrade ka amen. Eden na kire se wo de awrade eden na kire wo se honhom na ati mu no eden na ka wo se sa honhom na awrade honhom ye baako sa honhom na ati mu no ane awrade yankopon honhom ameye baako a abeya den se obetima akosoro ahindiem ka amen. Praise the Lord. Me say honhom na ati mu no ene awrade yankopon honhom ameye baako a abeya den se obetimi akosoro ahindie no mu esa sa Bible say yes ye yankopon made a ene awrade asede so maami a utie me brother utie me sister utie me onuaba utie me ma sem bi sa me di bi sa one say awrade asede no udi so ana Bible mpo ni bi ka amen. Hallelujah. Ena ya jofo na pona ahudo ebehu eguso enkwasi anjuma ahudo edan eguso enkwasi asem nkwa na eguso tutrabra Bible mpo onchi bi ngufu so ka amen. Enti den na kire se uye awrade yankopon ba kenka Bible mame 1 John hona 3:9. 1 John chapter 3 verse 9. Obiara onyankopon awo no. Enti se wo se uye nyame ba ene obi biara a ote asase so a obo ade yankopon awo no Enya bone. Tani ba kwa no onye bone. Efrise ni sutini mu. Efrise obo ade yankopon na obo asoro bo asase no ne honhom ene ne suban ayadan etene mu ka amen. Praise the Lord. Masem bisa me di bisa se awrade honhom tumu kwaku Ishmael kwa bena awrade honhom tumu ana wo hyewi awrade honhom tumu ana wabotramo obi mpo timi tasasi so aseme ya afrafra kasa afrafra ento ba no mapeteshi owi abobotramo obanom ke 20 odi afra owi a no abobon kwase nduro ne bi na ni na adan ayete ento tisi dawa na aye na se ni sisi no ompa biem enti ni kanu de aba be dai odi abato to ka amen. Amen. Enti botaye ani susue ni adwene aba ni timi ye masem nko a masem nko a wade se wanhu adwa obaye obono wanhu abena obaye obono wanhu esi obaye obono wanhu esi kwatem obaye obono otimi yobo a timi ko yobo obi a na tenten wasene no a onim se sa nipa ko no po betimi adan awo no po aka ho ka amen. Amen. Ade na wo ye abrabo be na ogboyi enti mame papa brother sister having enti ube ko bia na
Kenka Bible mami. Job 1:21. Bible say, men kama unyanti asiye na mema wafutu sembi awo Job chapter 1 verse number 21. No ka say. Bible say, Job tenasa asiso. Ana Job ka say. Adajamu na me free. Job say adajamu na me free me na yamu yadan ebaye. Na adajamu na masaso yadan akọ. Obi bia no wa asase so a oba odi sika yadan ebaye. Obi bia no wa asase so a oba odi yadan yadan ebaye. Obi bia no wa asase so a oba odi kai yadan ebaye. Obi bia no wa asase so a oba odi ahunyade bi yadan ebaye. Oba fa na asase so. Enti me mo yanti ase edan na wanya ka na wanya awawe na woten no sika na wakakwaje no a wodi ye ho gagai o mfa buo mfa ma obibia no obawu edan agya no akọ ka amen Amen. Uda so yana pa but taye wo adwimi esika sem nko a ento bitimi de ne nwa kwa duro so say yanto na do yadan enkuri fro na mra ma dia ajapade de kwa he wan wo bia wawu a enti ye de ne dan ni sika na wunyade ade aka ni funu ho akwakwasi ne pen wo bi da ana opere ho asase so ento asenka 4220 obeka che say minu me ho awa me bra wo asase so esa se to de bia nipa de ne nyansa na ho de ne kra wa bra ya adwumade no obeja ni na ho amade wa bra ho ababa yeden ababefa ente ba ne san ana wo kire ho beberebe e ba ne san ana sika wanya wo de bebu ajanka enwisi a akunafo amba mo nso atima develop sika no de ba asha wo brai we sika ina de kwa asha wo lai we sika jot ana wo de she we sika ina peteshi ana wo de tonom obi botimi kota peteshi esa peteshi biaba ensa biaba ese 50 million ka amen na kwa bra ne ati ni sika akwa kotowe onom aburo onom amana ni so and who are you kaza who are you kenka Bible mama Proverbs 5:20. Tie Bible Meba. Bible say meba Adana wato oba na nani. Ana wato oba na nani ho 10 time ka amen na wo so oba ho ne kukumi abrante timi na masasi so no akwa koshi oba no hia no ohun ni da ohun nim ne mame onim ne papa onim ne brother onim ne sister onim ba bia ketesia ya dan ati aseme pe no amen adanya na nufu soso adanya oba no ne toso ya dan esoso adanya oba ne yekokwa na no afe adanya ne nikosi ya no soso oba ho ana wakwa kwahia no kokun bra unim no enti sa oba wei ade oba fie na sister bra oni oba wei kwada wie na wie wadwuma sem nkoso usika sem nkoso a na de akwakwahia una na ba ifo bi se una na ode akwahia una na se una na ya ba ifo no wasoreti usika sem ka amen brother ya uhia no kwahia no we keep na se obi awo a okona yi ase okwakoye funu no ade akwakosia nyansa no wakwakoputo ama brantia so aba betare ho owi ose aketesia style na ode ma me dagi style no eyemefe enti mepawo wo so wadi atum na ne na kwakotena fie amen ana our friend or boyfriend and our girlfriend enti na utisi kroma me boyfriend ni me girlfriend ni me boyfriend ni me girlfriend ni me boyfriend ni me boyfriend me girlfriend na so ya break yati ya dan ebai boyfriend girlfriend ya ana di break yati ya dan ebai wase kwa ma break yati kwa me ya ma break yati kwa bra ma break yati esi atu ana yo se won buo won dan otu a no atali ya shoka yo se o nsom na ya dan onwe o wali obia obetimi de waya dan akwa nkwaje mu ono ne obo ade nyankopon asem o wali ewade asem a ewade babi wani na abo so sa oba we oba ma kwa mi ayo ba sansani be ma yo oba ma kwa mi ayo be ma sansani wani ko hwam ye no ebeda ho wadwini mo babie ama obo ade na asem ayo dan abetinam eya be ma bia na se opa na odi so oba bia na se opa na oba bia ba huni bia na atoato ano be ma ya be se opedi ni kada ne to abema ya besi pay wa go wi hwede ni wini mututuo ase kusie ya puru ndija ana odi na chi sa boyfriend ade ya wa bodini our flat screen our car our dan ana otoa no ana otoa no umi sase nyankopon so ne urade honhom tinimu ana uni wo ana otoa no ana yesi ya pe ma akokọ na ho afe ya baba o watu ade enufu ana na ho fe ya baba ya baba na ni achinwi ya dai adoso ana na ho ya ni ho fe oba owonwi kafa ne betrafia no wada ni jata esi uso wona na oba akomienu awie no waka sa nya dai ontie obo ne chanso embo wo de mra we to wa na so aka kafa beto ha
Embra o be ma no be wa de se me po bai amoya aduane amam no sa mre no na oba no kakota kunkum bagi ase obekọ party akese club akese Christian out here me utimi kopu party no akodam se kodwale nsuo obekọ no wayi no asa tenchena osi bia so ye bobo ne time do apuyi to na kwa bena so yadan etale ho ka amen adia na wo nji wasasi so ma wani koso mienu na ho na mre wei aye mre ekọ aweye mre mu sa wa mo wani na ho a Yesu Kristo bebo beka se abrante aketesia sister wado ye bebedebe usika bebedebe wasole nko bebedebe watare tenti abere bia o hye bebedebe ewade beka se onimu awana bo se wa dan wa yankwase ade kenka Bible mame Isaiah 58. Isaiah chapter 58 verse 3. Verse 3. Okay, say. Shankrafo bi so wasasi so. Oma yo madwen se omo do Awurade ama. Ya pe Awurade asama ama. Yan de ye ne Awurade nante ama. Enso tie de Isaiah ka kire kan. Alentina yedi mu ada. Bible na bi shanse o tere ne kenka mame. Na o ka say. Bible so waka say. Adenti. Wase adenti. Na yedi mu ada. Ani yedi amwadadie. Na wo hunu. Na wo Awurade Yankopon na obo asoro pa asase no yadan. Ohun. Hallelujah. Amen. Ha adentina utimi afase ne Awurade Yankopon tio. Adentina wabo mpaya ade aba akọ ahwehwe wabo mpaya Awurade Yankopon tio. Wabisa ho wabra bono watena se afa pen afa paper atena se se wo hwe de yatintidua awo abra bom. Obekọ na Christian mapa wa sha tare tenten the Bible yadan ehye na motuo. Obekọ asori dem won na be di katena ni mo. Nanso onko babo tai onpe botai bia fansi na ni so enya nya asem na kokoti o so afo ne mpa bo o hye na oba behwe last week so afo na oba ye no o hye mpa bo awe o hye atali we kwakwansa shoma kwakwansa hwe asem bi mame Proverbs chapter 3 verse 32 hwe mame ne kenka mame kwakwansa shoma ontina fie edi ufie asem wanka so wabra bompo ontimi ncheke atali a hye okra odi bia nyefe ontimi nka ho asem Proverbs 3:32. Proverbs 3:32. Na okonkonsani. So wo ye nipa na ye konkonsani a Bible say wo ye Awurade Yankopon chiwade o kesi asasi so pa. Amen. Upia ye konkonsani pa. Wo ye Awurade Yankopon chiwade. Na so ti asasi so konkonsa shoma. Ye ka wasem. Ade se wo de wa hu kwaku mesa ho asem, kwa bena ho asem, ha esi ho asem. Na watama kwa kwesi baabi. Na wa no say plate. A emogu so ene fork and knife. Na wakika semono wakika weti abom na de ohama ba sa ni bakura na nso na asem to wa no aba betena ofie asa odowama ka amen o Kristo ye mu ni Isaiah bokron kroni Isaiah say Isaiah 5:21 Isaiah 5 verse number 21 one way Bible say die 1 hour ye 1 hour anusunya enti ye won kofa bebre ho a o ma ye ho se o mu de o mu nim nyansa ama enti papa akora odime suma akora he sister bra beje koto pala bra me anajo na yo krok na akora ne ba wache na hyede ma me amia na nada wa bra wo yere kaso hwemanim sister uwo kunu wa nyansa dodo bebrebe enti ade ye kunu ma atwa mani enti ase ukunu akọ adwuma no na so aye shifting kasa shifting enti ni ukunu akọ adwuma no ubo so na so ade atwa fa ho ade fe ni pole kasa pole enti se ni ukunu baba fo kraka na na ka kwahye ba ma bi dem enti ama ba 3 obaba ukunu no obaba na yere ne yeden oda ba bi oda no asa oda wa ama na so na yadai otwifa ho ka amen wa ye ne ho dan onyansani mboroso ya ye ho nyansafo ani ejimi edobetimi ka cha sister fa afunyima me na me de hwade aba ofa ma bio bela ha adoye o de ye mi de asoma ni pa enti abaya ma me nche osika na oyi de ama na po sa so de twi osika nyansa dodo nyansa krono kwa brane ayusu de nyansa se mani obada me be se obani be nyinsai enti me hye condom na no de nya akora na ukunu o ti asasi so na atwetwe obema o twetwe obema sa na Awurade bo o ti asasi so akwakopedu ya kase ebe yesi na young girl o de hyehyɛ wase sa o ya masturbation na ato na gonorrhea driba baba so amen sa prese achewa na so abeka se Awurade Yankopɔ de hwammo Awurade amo yie Awurade bo ka kyerɛ fa dua fa hyehyɛ wase aka se fa ansa twetwe obema ye nte Awurade Yankopɔ ba oba ne bema nsia Bible mpo ni bi apetesha hodo a wano magu yam ya kasa ya ton a ahwe betima si abronsan apeteshio anapa baboro ewia baboro anajo ba yadai obaboro na wate asikurum na de ya kawase
Your anger was is Yankawasam. A day more boyfriend wakofa, the tente was no papa, and the 2 for Yankawasam of your Wabaso, Uka iPhone 7, iPhone S Max, and the Yankawasam. And a sister, Christo Nipa, and Yanko Pondin Dawso. Your Frobby Hannah, your Frobby Sarah. That's what you got down. No banner ham, Sakabrane, and then mother, don't you 50 cities, 10 city in Famano. Yes. Oh, just 10 city, 50 cities in Famano. Jamai, son, I am a Jamai, and I am a King Cabai, mamma. Osanga 442. Osanka 442. And I'm going to say, Bible says Solomon to Hodin, and a Solomon Genesis. a woofa would that was a season. 3 years. Omutia, yes, and Yana Yatias as season. Tia King Cabio. Nadia, oh, yes, and 1 billion. And I read Uncle Pancacha Solomon said, Abby. Dear, oh, yesterday, me am a Tias Asiso, and a wow Tias Asiso, and you'll be a Wukono, and a white. No, dear, on your mind. I know that the young one embas Asiso. Not on your own near Bonnie. That's only background, or 1 year Bonnie, and 1 year Papa. Amen. And you'll be to me as I say, or Mama work on a man and you, or be a work on you, or Cocobuate. Now, once I was just as you know, once we had a who facing problem and challenges. Now, the young woman on your beer crown, and the Bible say, I won't for her who ring to mention your surrounding anymore. A drama day such that. Amen. A drama day, I drain such that. Mr. Drama day, I drain such that. And this house such a day, every drama home, what's such a day, every chrono, what's such a day, every hand time, what's such a day, every papa moo, what's such a day, every kayo, what's such a day, free mentim was what's such a day, every talitatiano, what's such a day, every reho, a drama chrono and papa, who jai way now for your baba wolf for, not for your body and your copon boss or bassano. You to me and then a home conquer by a day about Tani Padu. Last quotation. Mark 8:36. Last quotation. Mark chapter 8, verse 36. Bible say, Nasa Uti, as a siso, Nasa Unya Riasia Japadia. Now shouldn't cry. Nasa U another year. And for swap Papa Bay in our day, when you and for swap Bay and when you and that day and our family because of Ska. Adan ana wudi obi yidachi adan because of so ba ne toso enufu so adan na anu nyati fie wose menene nkasa adan no bi sika so wani ebere adan na honhom bi tu mo sa honhom ne ba ye honhom adan ti ana bible mpa wodi besu enyankopa asem uni bi adan ti ana Kristo ni mapa wa ma brema bia dada oba bia dada ama sesi ai wa kwakoto oba na nanani eho ententan Ecclesiastes 3:20. Ecclesiastes 3:20. Adie ina akofako. Bible say adie bia wa asase so bia akofako. Adie bia la fidotiemu. Adie bia e wa asase so e fidotiemu. Na adie nyina san kodo. Na adie bia wa asase so no e besa so kodotiemu. Enti Bible say dotiemu ne ye dan ye yi upie. Na dotiemu e na obesa so akọ. Oba asase so no Ewade Yankopon Genesis 2:9 Genesis 3:7 Ewade say me the form dotie na me dey dai me dey yunu nipa me wie ana me home nkwa home ye dai edugu nipa mu what you say enti Ewade home nkwa home edugu mu no ana ba yo krati asefo enti wu nipa bia no eyodotie me yak me nipa bia no eyodotie utie me enti dotie e ba ne say na wo kire ho bebrebe na wo foro ka na so bitima wo ho ka ne pe na wo twe ne ho aden ya oyosikani ayo heneba oyo dehye oyo kokko ye nufu soso wonu fusa entanya onuano no oyo tenten uye tietia enye onuano no oyo kokko uye tuntum enye onuano no oyo sremni uye mfantini uye santini uye grisni uye mampurisi enti yanka empapamu ene yimu ahyeyama amen manyankopa asempa entenam amen mo obade na obo osoro ba asasoro na asempa yedai entenam me Ewade mbie wani Ewade ma atiase enti sa ofanya mi asem ade asem ne nante a asem no ba hohoro hu nyina yedai afri banim amen fanya mi asem ate na obade na obo osoro ba asase ne hyedaw na ye wa bisade yedai ade amaw ana me de obade yankopa asem ni si no bibia akawa kuma se opese obua ema evangelism adwuma no koso no betima yedai abua obua na kana kuma se meboa mmako radio so ako cancel pa no esa se Bible se se adechi hoyi esa se ye de osoma ye ne den adwuma ye gusu tu wana mon se ne abere bia betima ko radio so ye betima ko nkro so yedai ako cancel pa enti wa aka wa kuma se obetima abua bia line na da soro no betima yedai afre
hallelujah Amen. na so I dey wa boy nyame dwuma de Awurade Nyankopɔn dey ehida wo si uti ase ne mampai wa bra bode Nyankopɔn asem abawe yi otumfo Nyankopɔn awamwani odombere man ne akatache yeda wase so wadi nyina maye e wa nyame agya oba ene nkronkron ne di munti amen.